Niba ukurikirana hafi birebana n'amakuru nta kuntu waba utazi ko Amerika iheruka kohereza mu Rwanda Napoleon Mbonyunyiza wahamijwe ibyaha bya jenoside. Uyu mugabo akaba yarirukanwe muri Amerika nyuma y'uko y'ibyaha yari yarakoze byo gufata ku ngufu, akaza gukatirwa igihano cy'imyaka 15 yayisoza Amerika igahita imwirukana ikamwohereza mu Rwanda. Uyu mugabo rero tukaba tugiye kumugarukaho, tugaruka ku mateka yiwe, imyaka afite, ndetse turaza no kugaruka ku buryo abaturage bo mu Nyakabanda cyangwa se abaturage bo mu mujyi wa Kigali, agace kazwi nka Nyakabanda, Nyamirambo, bakiriye iri fatwa ry'uyu mugabo wahakoreye jenoside, wakoraga jenoside muri aka gace, aho yashishikariza abasore b'abahutu kwica abatutsi bari batuye muri kano gace. Rero mutwemerere dutangire tugira tuti Leta Zunze Ubumwe za Amerika iyo zohereje mu Rwanda Ahmed Napoleon wahamijwe uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi n'inkiko gacaca kugira ngo aryozwe uruhare rwe. Uyu mugabo yavutse ku itariki cyangwa se yavutse mu mwaka w'1968, yagejejwe ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali ku gicamunsi cyo ku itariki ya 4 Werurwe 2025. Tukwibutsa nimba utari wakora subscribe, make sure ko wakoze subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi kandi igitekerezo cyanyu kiba ari ingenzi. Amerika yafashe icyemezo cyo kwirukana ku butaka bwayo Ahmed Napoleon Mbonyunyiza no kumwohereza mu Rwanda nyuma y'uko asoje igifungo cy'imyaka 15 yari yarakatiwe n'ubutabera bwayo. Yari yarahamijwe icyaha cyo gusambanya ku gahato yakoreye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umuvugizi w'ubushinjacyaha bukuru Faustin Nkusi yatangaje ko Mbonyunyiza Ahmed Napoleon yari asanzwe akurikiranyweho uruhare yagize muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, ndetse yari yaranaciriwe urubanza n'urukiko gacaca rwa Nyakabanda. Ati yaciriwe urubanza n'urukiko rwa gacaca rwa Nyakabanda mu 2007, aho yahamijwe kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi. Mbonyunyiza Ahmed Napoleon wari inshuti magara ya Matayo Ngirumatse, yabaye umuyobozi wa MRND muri komine Nyarugenge mu 1992. Uyu mugabo niwe wayoboraga MRND muri Nyarugenge mu 1992, ariko na mbere yari yarahoze mu barwanashyaka bayo, aho mu 1991 yari umuyobozi w'urubyiruko rwa MRND. Nkusi yashimangiye mbega mu by'ukuri umuvugizi ubushinjacyaha bukuru Nkusi yashimangiye ko inzego za Amerika zigaragaza ubufatanye mu kurwanya ibyaha muri rusange no kurwanya umuco wo kudahana. Muri Mata 2021, Amerika yari yohereje mu Rwanda n'ubundi Munyenyezi Beatrice nawe ukekwaho ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi, ndetse urukiko rwisumbuye rwa Huye rumukatira igifungo cya burundu, ahita akijuririra. Ubu bujurire bwe buri kuburanishirizwa mu rukiko rukuru urugereko ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka ruri i Nyanza. Mu Kwakira 2021 kandi mbere y'uyu nguyu Napoleon ndetse na Munyenyezi Beatrice, mu Kwakira 2021 kandi nabwo hari abandi boherejwe, kandi Amerika yohereje mu Rwanda Rurangwa Oswald wahamijwe uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, ndetse inkiko gacaca zimukatira igifungo cy'imyaka 30. Abandi bahamijwe ibyaha bya jenoside boherejwe mu Rwanda na Amerika ni Enos Kagaba woherejwe mu 2005, Mudahinyuka Jean Marie Vianney woherejwe mu 2011, Mukeshimana Maria Claire woherejwe mu 2011 na Dr Leopold Munyakazi woherejwe mu 2016. Umuvugizi w'ubushinjacyaha bukuru yavuze ko Nkusi yavuze ko mu by'ukuri ubufatanye bw'inzego z'ubutabera za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigira mu kwirukana abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi, mbega ubwo bufatanye ari bwiza kandi Leta y'u Rwanda ibwishimira muri rusange. Ikindi rero twababwira nuko kugeza ubu ngubu hari impapuro zashyizwe hanze z'abakekwaho ibyaha bya jenoside bagera mu 1000 mu bihugu bitandukanye by'isi, ibyo biganjemo ibyo mu Burayi na Amerika.
ariko mu by'ukuri ibihugu bikaba bitari byagira gutse, bimwe na bimwe bikaba bitagenda byohereza aba bantu, nubwo rimwe na rimwe baba banazi aho abantu baherereye, abandi nabo ugasanga yenda bagifatanya n'ubushinjacyaha cyangwa n'ubugenzacyaha bw'u Rwanda kugira ngo bamenye ngo ese aba bantu bameze bate. Urumva imyaka ibishize harimo nabo amasura aba yaragiye ahinduka mu buryo bumwe cyangwa ubundi, cyangwa se barahinduye n'amazina n'ibindi, ariko bakomeza kugenda bakurikiranwa. Ayo mpapuro rero zigera mu gihumbi nizo zatanzwe z'abakurikiranweho ibyaha bya jenoside, biganjemo n'abacurabwenge ba jenoside. Kuri ubu rero abarokotse jenoside yakorewe abatutsi nyuma y'uko na Paul Mbonyunyiza agejejwe mu Rwanda, abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 bo mu murenge wa Nyakabanda mu mujyi wa Kigali baravuga ko kohereza Ahmed na Paul Mbonyunyiza mu Rwanda ari intambwe iganisha ku butabera. Mbonyunyiza nyine wirukanwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mugabo wari inshuti magara nk'uko twabigaritseho, Ngirumpatse yanabaye umutangabuhamya mu rubanza rwa Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse, Joseph Nzirorera rwaburanishirizwaga Arusha mu 2005. Abarokoze jenoside yakorewe abatutsi bo mu murenge wa Nyakabanda batangaje ko Mbonyunyiza yari umwe mu bayoboye interahamwe mu bari bayoboye interahamwe mu murenge wa Nyakabanda, aho yari afite bariyeri hafi y'ahazwi nka Baoba. Ubwo abazi mu mujyi wa Kigali cyangwa abazi Nyamirambo bahita bahabona, cyangwa se abaturiye Nyamirambo bahita babona aho Baoba igeze gute iherereye. Mbonyunyiza ngo ni umwe mu bashishikarije interahamwe kwica abatutsi, ndetse ngo niwe wari ufite urutonde rw'abagombaga kwicwa bose mu murenge wa Nyakabanda. Mu by'ukuri hari intonde zari zaragiye zikorwa mu bihe bya jenoside, zabaga zerekana ziti aba ngaba n'abatutsi bimeze gutya na gutya, bagomba kwicwa bimeze gutya na gutya. Ubwo rero nawe yari umwe mu bari bakuriye interahamwe bari bafite urwo rutonde, avuga ati mujya n'ahangaha. Umwe mu barokotse jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 witabiraga inkiko gacaca yabwiye RBA ko umunsi Mbonyunyiza yagombaga kuburana atigeze ahagera. Kuva ubwo ntibongera kumenya aho aherereye, ariko kuba yongeye gufatwa ari inkuru nziza kuko ubutabera bugiye gutangwa. Uyu muturage cyangwa se uyu warokotse jenoside yakorewe abatutsi waganiriye na RBA yagize ati Paul yari umurwanashyaka wa MRND, ari umwe mu bagize uruhare mu kubaka umutwe w'interahamwe. Mbega agaragaza ko uyu mugabo ari no mu bagize uruhare mu kubaka uyu mutwe w'interahamwe wo mu gace ka Nyakabanda. Yari mu bashishikarije abasore b'abahutu kwica abatutsi, yari afite abo akoresha kandi yari afite ijambo kuko yari anafite urutonde rw'abagombaga kwicwa bose mu murenge wa Nyakabanda. Umuvugizi w'ubushinjacyaha nk'uko twabigarutseho mu bihe bitandukanye yakomeje kugenda agaragaza ko mu by'ukuri ari intambwe ikomeye, ndetse bishimira mu by'ukuri kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeza kugenda itanga umusanzu wayo mu guta muri yombi baba barakoze jenoside yakorewe abatutsi, cyangwa se abakurikiranyweho ibyaha bya jenoside baherereye ku butaka bw'igihugu cyabo. Uretse ko n'ubundi imibare iracyari myinshi y'abakurikiranwe kandi baherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika batari boherezwa. Uyu mugabo akigera ku kibuga cy'indege cya Kigali yakiriwe n'ubushinjacyaha, turavuga na Paul Mbonyunyiza, yakiriwe n'ubushinjacyaha bukuru bw'u Rwanda, ahita ajyanwa muri gereza ya Nyarugenge kugira ngo atangire kurangiza igihano yakatiwe. Mbonyunyiza yirukanwe muri Amerika nk'uko twabigarutseho mu by'ukuri nyuma y'uko yari yarafashe ku ngufu, cyangwa se yarakoreye icyaha cyo gufata ku ngufu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mugabo kandi nubwo yamaze guhamywa ibyaha bya jenoside, umuvugizi w'ubushinjacyaha bukuru bw'u Rwanda hari icyo yavuze. Mu by'ukuri Mose yavuze ko Mbonyunyiza agomba kumenyeshwa icyemezo yafatiwe na Gacaca, yabishaka ngasubirishamo iburanishwa kuko urubanza rwabaye adahari. Yagize ati umuntu waburanishijwe adahari, iyo agarutse icyemezo arakimenyeshwa agahabwa uburenganzira bwo kugisubirishamo n'iminsi 30 mu minsi 30 iyo yamaze gutangarizwa ibyavuye, cyangwa se uko yari yarakatiwe aba afite iminsi 30 yo kuba yagira gute yasubirishamo icyo cyemezo, by'umwihariko icyemezo cya Gacaca, kugira ngo atangire izindi nzira z'amategeko, mbega ajuririre icyo cyemezo iyo abona kigize gute atemeranya nacyo. So rero icyo umuntu yababwira nuko mu by'ukuri
uyu mugabo ari umugabo umwe mu bari mu by'ukuri nk'uko bigenda bigarukwaho cyangwa se byagarutsweho n'umwe mu barokotse jenoside wo mu gace ka Nyakabanda, ni umwe mu by'ukuri mu bagize uruhare mu ishingwa ry'interahamwe zakoze jenoside mu bice bitandukanye bya Nyakabanda, jenoside yakorewe Abatutsi. Mbese uyu mugabo mbega yari mastermind, nawe ari mu mastermind muri kariya gace, kandi mu by'ukuri yaranafite urutonde rw'abagombaga kwicwa hirya no hino mu gace ka Nyakabanda. Rero bikaba ari intambwe ikomeye, ndetse akaba ari ubutabera bukomeye ku barokotse jenoside yakorewe Abatutsi. Rero twifuje kuvuga tuti reka tugaruke kuri uyu mugabo, ariko noneho tunagaruke ku cyerekeranye no kureba ese ni gute abarokotse jenoside muri kano gace ka Nyakabanda bagize gute bakiriye mu by'ukuri iki cyemezo cyangwa se iri zanwa ry'uyu mugabo Napoleon Ahmed. So rero turabashimiye, ni butari bakora subscribe, make sure ko wakoze subscribe. Igitekerezo cyanyu kandi nacyo kiba ari ingenzi kugira ngo tumenye tutise ibyo turimo kugenda tubagezaho mu byakira mute, noneho kandi ukanibuka gukora share ndetse na like kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. So turabashimiye kandi turabakunda, Imana ikomeze kubarinda no kubakomeza no kubateza imbere. Murakoze.